أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوان میهجا ایروجی برنامه کنو امی سر اکرانات رهبر تیوی بهفدورا بن انشالله. تماشاوان میهجا برنامه می گوچی ده مبحث حیات حضرت ادریس علیه السلام کربو. معلوم وقتی ما هندک مابوش بروی که برنامه ما خلاص کر حیات حضرت ادریس علیه السلام اما انشالله ایروجی دوام بکن هنکی. خوام سودم بخیر هاتن. خودش ترازی به باش انشالله. الحمدلله چو خوام سودش خو وزن هفتیه چوی ده مبحث حیات ادریس علیه السلام کربو. اجبر گو وقتی ما قدیه ما نیوره اشتبو ام تخوازن گو ایروجی که تشتکی گو حیات ادریس علیه السلام ده هبه ام شوامش تماشاوانی خویره بین نظمان ادریس علیه السلام معلوم هانی ونجی زانن هناك خاصتي هنا خصوصي جويرة خدای تعالی او کرنا دتش ناده او جبویه پیشیوان و کوا پیغمبری دی هم صنعتی آری دنیای وجی والبا خدای تعالی جی که رب العالم مقامکی بلند دایه ایجا ایرو جی که انشالله هم تخوازن مبادش تاج مرا بین نظمان ونی چش مرا بیجن تماشاوانی مرات حیاتا حضرت ادریس علیه السلام ده. باشه خودش ترازی به. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیویه. چه گوها طالبه گوت انشالله همه حضرت ادریس علیه السلام امید حیاتاوی ده بردوام بکن چونکی هفتیا چوب ما بحثاوی کربو ما گوتبو چو ما گوتبو حضرت ادریس کره آدم علیه السلام حضرت ادریس علیه السلام کره حضرت شیته و جاره شیت علیه السلام جی ادریس علیه السلام جی خدای تعالی وصف نه پر خوشک دانه ادریس علیه السلام و وصفی وی حیاتاوی ده خوشانی دایه و وصفی رب عالم قرآن دجمره بیان کریه و خستیه گو امسر وام وصفاوی ناز بکن وی وصفی گو دایه وی چوا او پی خوشک بویه چوا او پی دلال بویه چوا وا وصفی گو وی قیمت کریه ام جی وا وصفا بکن و ام جی دوی ریده دریا خدا تا عبدیتیه که خوشک بین جی و جا ام لایتی قرآن گاوی گو ام دنیرن رب عالمی مقامکی بلند دایه ادریس علیه السلام آیتا مریم سورسی ده یا 57 ده خدای تعالی ده بیجه کی ده بیمه مقامک بلند دا ادریس علیه السلام دیسا مریم سورسی ده آیتا 56 ده جی ده بیجه چه ده بی او پیغمبره کی صادق بو دبی دوی کتابه ده دوی کتابه خود جید آیتا مریم سورسی 56 ده دبیجه دوی کتابه خود باسا ادریس علیه السلام بکه بحث بکه جی چونکی او پیغمبره کی صادق بو یعنی اف کتابش پیغمبر پیغمبریم علیه السلام را دبیجه باسا ادریس علیه السلام بکه چونکی او پیغمبره کی صادق بو جبونی ادریس علیه السلام دبیجه بنیر با هفتی چوی مگو چی وگا گاوی گذاتن حیاتانو علیه السلام وره امی زافتر جی خوشکتر وی بین زمان رب عالمی متا محمد سر حیاتا پیغمبره تربیت که يعني حياتها پیغمبر جوان رد بيجي عملي پیغمبر جوان رد بيجي اخلاق پیغمبر جوان رد بيجي بني رد بي اب عبدي مني صالحن اب عبدي مني بقيمتن اب عبدي مني خوشكن هز مسلي وان از حياتها وان از حكاية وان جورد بيجم اونجي فكا وانا عمل بكن اونجي الجوري وانا عمل بكن ونيف تشوق و خلاص بونه ونجي بشكل خلاص ببنج بري ويناش پیغمبر عليه السلام رد بيجي بیجه او پیغمبره کی صادق بو پیغمبره کی قنج بو دیصد انبیاء سورسی ده یا 85 ده و یا 86 ده جی دبی او خودی صبری بو و او انسانی کی صالح بو اشته وصفه ابراهیم ادریس علیه السلام اون انسانی کی صالح بویه انسانی کی صادق بویه و انسانی کی بصبر بویه اف عملي وي واف اخلاقي وي والبار ربي عالمي بلند كريه مقامك عالي مقامك مظن وخداي تعالى وين يعني تاريخ انسانيته ده
سادة إدريس عليه الصلاة والسلام هي ساخوية بالجنة ببلنت بوية أمي بحساوي مسألة جيبكن إن شاء الله هما استخوازم از باس قاس كي ديجي باسا صداقة إدريس عليه الصلاة والسلام بكم دبي إدريس عليه الصلاة والسلام هيد زاروكتيا خودت تربية شيت عليه الصلاة والسلام دا مزنبوبو دبي تمي دائم صحبتها قنجادة بو تمي دائم قافي قو مسلك هاني وي زماني ربي عالمي الصحف جوار شاندبون يا تديج إدريس عليه الصلاة والسلام را بينجي صحيفة شاندبو وش حضرت آدم رجي ربي عالمي 10 صحيفة شاندبو وان إنسانا يعني وان هردو بيخنبرا آدم عليه الصلاة والسلام وشيت عليه السلام متى خل قوري وان شريعتا دمدان مشاندن يعني وان قوتني قو ربي عالمي دوان صحوف هذا جوان رنقوتبون تمي دائم وان نصيحتها الوات كرن ودوي دير دا باسا مزنايا خدا جوارا دكرن وباسا عبديتيا خدا وچوا بكرني بوي شكلي باسا عملي قنج دكرن اشته قاوي إدريس عليه الصلاة والسلام هي زاروك بويه بوي شكلي تمي دائم صحبتا وادويه تمي دائم بواروية جبروينا علمك خوشك زانبونك خوشك هيك زاروك تايب ربي عالمي دايي والسيرفر زانبوني مزن كريه وچخا قاوي مزن بويه وقاوي قو ربي عالمي هاتيه وي وقت صفاتك ووقت پیغمبريه وريه بجا ربي عالمي پیغمبري جدايي قاوي قو پیغمبري دايي 6 صحيفة صحف جيرجي شانديه جيرا شانديه هر کسی کی زانبو گو اخلاقی ویش تمام اخلاق انسان نوی در فاقلی تر بو پر اخلاق خوش بو پر برحم بو پر عبدیتیه که خوشک تکر دبی خودی زهده بو 7 روجا ده دبی 3 روجا درد کتا نوا عالمه نوا انسانه 4 روجا خب عبادت و تعد در باست کر إدريس عليه السلام خامة سودا الجوري تي قوتنش خد بعبادتا خوش زحبي مشهور بو işte ev ibadetavîş ve qîmetek dabûye sadaqetavîş Rabbi Alemê re hingî zav bû teslimiyetavî hingî ji Rabbi Alemê re zêde bû bi dunyayê meşgûl nedibû dibe gelek cara zamanê xwe wextê xwe bi taeta Xweda zikrê Xweda û bi hemdê Xweda derbas dikir ji ber wîna dibe gotil ew kêxî dibe 3 roja di nav Alemê de wa 4 roja bi zuhd re meşgûl bû timî daîm di ibadetê Rabbi Alemê dikir û meznaya Xweda te anî ziman êlder û dorê خور جیوان دگوت یعنی مزنایا خدا جوان را دگو دریا خدا ده بمشن مزنایا خدا تفکر بکن و او عملی گو خداش مک خستیه وان عمل بکن جبروینا اف حال إدريس عليه الصلاة والسلام با خداجي مرتبه دابويه يعني قيمتك دابويه هر كسي بحث طاعة وعبادة إدريس عليه الصلاة والسلام ذكر نسادة جب طاعة وعبادة تاني مشغول بو أما هاني تكت كوشا خود قوهم عزيز ذكري خدا بكم ازنات من نافي إنسانا اسكسي نابينم نه إنسانة كي وصابو شواب معنويات أخوة رحي خو شواب طاعة وعبادة دادقرت بذهن خوجي تفكروا مزنايا خداي عالمي دادقرت بعلم فني رجي مشغول بو إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ويدا ماقو إدريس عليه السلام پیغمبرتي هيجي هاتبو تدي إنسان هين نزعف زانبون هر تشتي الدنيا ده هينو هيني دبون هينو ده علمين فكا زاروكه كي قوت چه تسروي دنيا چاپي پیشهيني خبر روچوني ده بسورا دنگا در تخسورا اطرافي خو ناس دكيا عيني بنايا انسان ويدمي بنايا زاروكه كا قو هيل سروي دنيا چه بويه و دنيا خو فام دكه وش خو فام دكه فهما يودبه عيني بنايا وام بود دما انساني ويكا ويكا جي ايغو فهما انسانا بتكر چبو معرفة ربي عالمي بو كافيقو إنسانا بسر معرفة ربي عالمي تفكر دكر مزنايا خدا بذهني وادا خوشاني ددا aslında insani vega jber çi hevqas hani nizam bune özellikle mümin Müslümani me jber guş Kur'ani dur bune hevqa nizam bune eğer gu bhaqqi hatta irol du Kur'ani ketna haqqi gu fahma Kur'ani fam bikirna bhaqqi gu bdini Xuda meşgul buna nahaw پر پیش بچوبون ليش خو مسوداني وجه اني زمانيا حفتي بحفت روجن
إدريس عليه السلام سي روجا مثلا نافا ملت نافا ملت هاني وقتام بحث كن نگو بوش لدري مثلا صايفه گو خدای تعالی آدم عليه السلام رشاندبون شيت عليه السلام رشاندبون ايگو جوي رشاندبون بوانا عمل دكر تبلیغ دین خدا تكر چار روجا جي عبادت خدا را تكر يعني هم گوروا پیغمبرتی هم علم فنی هم جيكي يعني مثلا عبديتيا خوجي ان شكل işte او زماني جو مثلا او زماني قاوي جو تعاتو عبادتي خو نبا خدا الذكر او معنويات خلبا ربي عالمي بقيمته بلنتبو هما قاوي نبا انسان هذا بوجي حياة انساني دنياي ديسا او زانبونا جو خدا دابويه بوي زانبوني آواد كر شو آواد كر مثلا حتى دما إدريس عليه الصلاة والسلام إنسان جلي شرمي حيوانا جلال خود كرن پلی دارا الگوری زمانی ویگا پلی گو قاربون قلان مشکرن بوا شخور جلو لیباس چید کرن اما إدريس عليه الصلاة والسلام چکر ilk terziye insaniyeti ilk evveli derzi çekiriye درزی چکریه اگوتا درزی ده درباس کریه ایلک اولی جل برینه اگو درون کریه إدريس عليه الصلاة والسلام به وی شکلی انسان را دریک وکریه دریه مدنیت هم دبین یا دریه مدنیت چواب بویه دریه مدنیت پیغمبر رب عالمی وکرنه بویه فهما خو بویه تسلیمیتا خو بویه توکلا خو بوج رب عالمی رشانی دانه خدای تعالی جی افری و دریج واره وکرنه إدريس عليه الصلاة والسلام دیسا دبی الک اولی دبی ایگو باجار آوکرنه باجار آوکرنه اولی دیسا إدريس عليه الصلاة والسلام دبي دنيا كربو بنايات شهر قسمه دبي هر قسمه كي غروبه كي إنسان دبي فكا واليه كي فيغا دبي سروا تاين كربو ودبي فكا عالمه كي جيه كي جو مثلا ايجو ديني واجوان رب بيجي ايجو امبال خدا بزيفرين يعني فيغام دبيجي يا الله يهود لغوري زمان هن ام دبيجي يا شيخ وعالم هر بölge كي فكا عالمه كي جي سرسري وتاين ذكر وي عالم يجبوني اخلاقي وانا وجبوني عبدتيا وانا ريشاني وانددا والبال خدا بزيفران او كسي دجي يونتجي باجاربو يعني هي ويكابه باجكرنا آوكرنا باجارا ايگوهين انسانيت كريه ديسا إدريس عليه الصلاة والسلام ديسا الروايات هذا تيغوتني دبي ستريكا درهند دبي ستريكا انجلميش تكر وي حسابو كتابي تكر چقا زماني ده دچنوتين وي حسابي تكر اوي ويغا ام دبيجين يا استرونومي هاني الجوري في زماني المستيركا علمي آسمانا يعني تركي دبيجنا أسترونومي إيجوي علمي إلك أولي إنسان رداية فهم كرن إدريس عليه الصلاة والسلام وقاوي أو علم جي آبا كريه تدا حسابه كتاب لازمه بجوي علمي رح حسابه كتاب لازمه ايجوي كتابي حسابه كتاب جهاني زمان ديساكيه إدريس عليه الصلاة والسلام زماني يرون بماتماتيك الجوري زماني بيجا جوتشواتا جو ماتماتيكي ايجو إلك أولي ماتماتيك خستيه حياتها إنسانة يعني دريه مدنيت ديسا ام گناوي مدنيت به حسابو كتاب إدريس عليه الصلاة والسلام بويه سبب هين إنسانيت كريه ديسا أولي ام دبين يا تارتي ميزان دانيه ترازي آوا كريه ديسا إدريس عليه الصلاة والسلام دبي حفته ود قبيله هبونه هر قبيله كي بزمانك خبر دايه إدريس عليه السلام اشترى ربي عالم اوجي معرفتك دايه دبي بزماني هوان قابله همو كزانبو خبر بده هفته ود زمان دبي زانبو خبر بده دبي دچوبكي جان قبيله الگوري زماني و تبلیغ جوارت کر مزنبونا خدا یکیتیا خدا لگوری وان زمانی وان گوری فهما وان جوان ردگوت دبی وان انسانا و خدا بواد داناس کرن يعني قابي قوام دنيرين قابي قوام السرد فكرن ام لدرينين كي جبرقو إدريس عليه الصلاة والسلام حياته خو حميد ريا خدا درباس كريه بنيره اوجي فكامه انسان بونها ام فكامه سلي دور ودريج ام بحثا واندكن ام دبين قيوا كريه جمره نلازمه ام دبين قيوا كريه هاني اري واكريه كريه هما نلغوري زمانه ما يا وتسر منها فرضه هاني او كحالك بزمانك يوسا ام دبتين زمان اما نا اوجي فكامه انسان بون
يعني نفسا إنسان تبى أوجي أو نفس وان رجي هبو أري ربيع عالمي وباريس بوش جنها أما أوجي طالب ريا خدابون إيرو كيجان إنسان رابع جلك بيرك جلك ظلام أجر قو طالب ريا خدابه كاره ويريه بمشة كاره ويريش خوربكه كاره دويريه ده أوجي بلند ببه فكا حضرتي إدريس عليه السلام أما چه لازمه صداقات لازمه چه لازمه؟ teslimiyet lazımı. Çi lazımı? Sabır lazımı. Çünkü ego İdris Aleyhisselatü Vesselam da veriye de bilind kır, ev amel bun. Aynı demavi de, aynı zamanevi de ego dur ya kabil hebun, evci hebun çubun. Hatta ev şeklek yusa çubun, hokka sıkhariya bun, hokka jreder ketibun, hokka güneha da hında bu bun. İdris Aleyhisselam mecbur ma, Rabu buara cihat kır. رابو بواره حرب کر ایگو اولی جبونی دین خدا جبونی کلمات توحیده جبونی لا اله الا الله لسر یه دنیای جهاد کریه او کس ادریس علیه السلامه ایگو اولی هجرت جی کریه اوه ایگو اولی حرب جی کریه اوه چونکی او مکان ایگو لیبو یه هنگی خرفینه او کس ایگو ایمان پیهانه پشتیگو خداوی پیغمبر الله رخشان و پشتیگو صحوف جی رشاندن ادریس علیه السلام چقا گو وان انسان فهم نکر او کس ایگو پی ایمان هانی نجوان رگو حیر امی جبه داری بارکن امی هر نه جیه کی دن دبی وان انسان دوراوی جی دورال دجله و فرات مکانه و او در بود به جیه و خوش بو شینایی بو دنیا آوا بو پیشی نخواستن هر نوی داره نخواستن هجرت بکن دبی ادریس علیه السلام گو او جیه گو او خدای گو او در آوا کریه جیه گو ام هر نجیوش مر آوا بکن یه ترکی اون تابعی ریا خدا بن دبی حقیقتا جگاوی و اکنا کرو چون رب عالم ریدانی بروا چون دیار مصر سکنین ديار مصر جي نيل نهري هبو دبي لوي درجة عيني أو شنايا قدف جي بردابون هاتبون أو بركتك هج ويدري بركة لتر بعالم كرا نسيبيوان أما وظيفة إدريس عليه السلام دوام ذكر إنسان جد كفره دبي جاب شوبون يعني ها هندابون إيش خوش برلو خداي تعالى دبي جد بأوزح في بالصبر بو صبر شترا لازمه قارشي بلا مصيبته مجادلة لازمه صبر برلو خداي تعالى وقتا وصفك يدي جيت قرآن دد بي أو عبدك ما بصبر بو إجا صبر لازمه كي جبونا تشج بوا إنساني جوجري تشوبون وقتا جبارة مجادلة كر بالزمان قد فايدة نكر في جاري راهش السلاح وبارم حرب كر يعني ام دبين قافي قام دبين امي صبر بكن ام دبين امي عملك دريا خدا ده بكن مثلا امي تبليغك بكن امي حقيقتك ببيشن مجارك قو تجارة قو امي ورن تمام والله ما قو اما صبر نأبه صبر حتى قو ربي عالم وير رحي قو خستيه بدناته حتى وير رحيج بدناته درينه لازم تجبوني رزا خداق بخبته اتي دوي دري ده صبر بكي صبر نسكنه صبر نرو نشتنه صبر دو تير يا خدا بدوميني تير يا خدا بمشيني حتاني خداي تعالى في بدني في رحيش هفو دني بقتيني هر إنسان سر هر إنسان رأى امتحان حتى رحي إنسان جبدنا إنسان دركب إنسان امتحان ديه ووظيفة هر إنسان جبليه دقوري ويريه دا وظيفة عبديتيه چبه انسانی وی بین زمان وظیفه ادریس علیه السلام جی تبلیغ کرنا یکیتیا خدا بو اما وان انسانا چکر وان انسانا رابو دفجریا خدا بردا تشتی خدا حلال کربو حرام کرن تشتی خدا حرام کربو حلال کرن حقیه نرین تر ظلمه الهود نکرن بی عدالتی ناو هفده آوا کرن تشتیش ادریس علیه السلام رمابو چبو حربو رابو طرفداري خطوب كر دبي أولي جهاد كر أو بو مجبور ما بو چونكي باشقه زماني فام نت كرن بجا قاوي قو كتا حربي ربي عالمي قوة داي وان ظالما وان خودين ناسا حموكا ايقو كشت ننجي اسير كر پشت را حتی دبی مدتی که وان اسیره هشت و sonra و دیسا سربست بردا یعنی به وی شکلی چکری ادریس علیه السلام یکیتیا خدا لگوری گو خدا تقدیر کریل دم خو حاکم کر و جاری گاوی گو وان انسان سربست بردا وان ظالماج میدان را کر مگویا دنیا کربو چار پاره هر چاره کی جی عالم کی سرسری وان بولگادانی
مثلا قو فلان جا فلان شقي فلان عالم فلان شقي فلان عالم چار حب عالمه سرسری واندانی ناوی وان عالمه جی ام بیجن چیه یک وده یک سووایه یک یاغوسه یک یوکه یک نصره پنج عالمه سر روی دنیای تعیین کر جوان انسانا را گو اونی هنی پرسا خب وان انسانا بکن جوان عالمه را جی گو اونی ریا حقیقت شانی وان انسانا بدن کی جاره کی دن انسان نخرن وجريا ربي عالمي در نكبن حقيقة إنسانا پرسا خوبوات كر وان كساجد ريا خدا ده عمري خو دوماند حتى نيقو ربي عالمي إدريس عليه الصلاة والسلام جنابا إنسانا بلند كي وبرابر مكاني خو بله işte خواهم سودم تخوازن امر نوی مسئله شی که هنی لگوری روایت تاته گفتن هنش خو آیت قرآنش خدای تعالی بجا وقتا بحثا ادریس علیه السلام تکت به موی هلدا مقام کی بلند اجا لگوری روایت تاجد به ادریس علیه السلام لجنت ویگا دبید ناف هنی ملائکه خدای تعالی ده هني أغلبي وقتاقو أم دنارن عزرائيل عليه السلام زحف بإنسان را دوستانياوي تنايا چونك جبرقو رحي إنسان دستينا إنسان جيد الترسن يعني ملائكة بلا جيد الترسن چونك خداية تعالى أو وظيفة داية أما دناب إنسان هذا إدريس عليه السلام وعزرائيل عليه السلام دبي دوستانيا هفدورا إجام تخوازن قوون بي مسألة جيش تماشواني مرة بالنظمان بنيرة ما قويا إدريس عليه السلام زاف تعاد كر هاني سي روجا ناف عالمي دبا چار روجا نش خداي خوره تعاد عبادت كر دبي حتى جانا هنگي تعاد كر خلقه دقونا آويد خونه خوارني بدخو هو قاسكو تعاد كر وجا وصفي ملايكتا جي چيه تدي وصفي ملايكتا جي بخوارن و بآبن يعني ربي عالمي واج نوري خلقان ديه ناخنو و ناخن ربي عالمي واج نوري خلقان ديه و او وصفي وانا سرك لتاعتو ذكري خداتكن جبوني وي حتى دبي قاويقو إنسان طاعت و عبادتی و زیده و در ملکوتی جوان را وکریه مرتبه واش مرتبه ملائکتا جی زیده تر بویه ادریس علیه السلام جیج برگو انسان کی وهابو دبی رب عالم اکرام لیکر بو ادریس علیه السلام روزه کی دبیجه جملا راستی ملائکت رب عالم مامور رب عالم تکبه راستی واناته دبی از عزرائیل علیه السلام مراقت کم دبیشه از دیتناوی تخوازم عزرائیل علیه السلام جیج برگو هنگی طاعت و عبادت کر دبی کیفاوی زافج ادریس علیه السلام را دهات روزه کی تکبه صورت شکل انسانا و تبر ادریس علیه السلام تابی هر تشت بإذن خدایه بنیرن تشتکی بی إذن خدا نابه هما ویگال وی زمانی بنيرة هنگي إنسان كفره ده غرق بويه هنگي إنسان سرخوش بويه دلالته ده وجا حقيقة البر چاوه خنا بينه چمايه او حقيقة گو رب عالمي تدي قاوه جارات جاره کی دجي ما بحث كر قاوه گو هي دنيا آوا بو رب ملائكة رب عالمي دنوا إنسانا ده عالي كاري وابن شخلي وان ده عالي واد کرن حتى نگو دنيا بچكي آوا بو إنسانيت زيده بو إنسانيت كيري خواهات ربي عالمي وجاري الجوري هر دوري هر قومي قانون ونظام دانين دم إنسان دمامه إنسان دمي ويجا بلكي بحقيقتها في عقلي في زماني بلكي فهم ناكن چونكي هر زماني خو فهم ناكن چه زماني بري زماني پیغمبر فهم بكن يعني تفيجا قاوي قلت باسا معنويات إنساني فيجا ردكه أو معنوياتها جو يعني إنسان محتاج يويه أجر جو أو معنوياتها حقيقته جو إنسان بي هني خودي رحم دبه خودي شفقت دبه أو حقيقة بلج إنساني فيجا هات يهلانيني چونك إنسان هر تشتي خوش بير كريه إنسان فطرتها خودر كتيه جبروينا بعقلي فيجا زانبونا فيجا قوتنا فيجا قاوي قوتل فيجا تحليل بكي إنسان ويتك بشاشتيه إنسان وان قوتني قوان فيجا الفيدري بحث كن والقوري چه قبول بكن والقوري چه جوان باور بكن والقوري قرآني قهدار بكن والقوري قرآني باور بكن ربي عالمي چكو تايته ده قو ميهل باكر مقامكي مظن
گاوی گو ربی عالم گو می هلباکر مقام کی مزن لازمه او هلباکرین جی چوابه ربی عالم البته کی شانیوان انسان دایه ها işte ev mesele tarihi dejmere te bahs kirin dibe Azrail aleyhisselam hatiye ziyaretiya İdris aleyhisselam ketiye şekli insaneki hatiye ziyaretiya İdris aleyhisselam xostiye peşi pere zaman derbas bike pere zaman derbas kiriye peşi İdris aleyhisselatu vesselam cillir hin nizanu yegu Azrail'e gavellir hin tiye pere taat ke pere ibadet ke hiç naxwe ve naxwe dedim melaiket naxun ve naxun ya paşile şüphe dibe tine insani ez dibim. Çünkü dibim kesi insan dibe demede ne ditiye gu havqa taat u ibadet karibe bike bexwarin u beaf. تنابط Te hiç tinabatli, tranazi, ave nave xuy, xwarne nave xuy, şüphamil te çed bi dibeje. İz Azrail aleyhisselam dibe rast etse şüpha xwede rastî dibe ez ne insanım çünkü. Dibe ez melakete Rabbi alemime ez Azrail aleyhisselamım. Gavê gu ha dibêje İdris aleyhisselatu vesselam jî dibe ha dibe te Azraîlî dibe pir meraqat dikir. Ew ji jê re dibe jî pir kêfa min jî ji te re dihat. Çünkü te hingî taetekî xweşik dikir, te hingî taetekî xweşik dikir dibêje min meraqata pir dikir min digo ka gelo tu çawa vê taet û vê zikrê xwe da tu bi çi şeklî dikî min ji Rabbê xwe rica kir, min ji Rabbê xwe xwest Rabbê min dîtina te ji min re müsaade kir. Ez loma hatime dibêje. Gavê ha dibêje İdris aleyhisselam dibe nexwe dibe wallahi ez jî zav meraq dikim. Dibe tu çi meraq dikî? Dibe ez tama mirinê meraq dikim. Ez cennet û cehennemê û tama mirinê pir meraq dikim. Azrail aleyhisselam dibe terî tu meraq dikî ya nebiyê xwe da lê bilê ez bê izna xwe da nikarim. Hatta xweda iznê nedî min ez nikarim rihê ti kesî bistînim ji xweda rica dikî dua dikî dibe ya Rabbî Rabbî alemê dibe ya Azrail tama mirinê dibe İdris aleyhisselam bide hesandin dibe ji ber wîna İdris aleyhisselam ji teraf Azrail rihê wî tê standinê hema piştî ku rihê wî distînê muddetekî bi emrê Rabbî alemê dîsa rih dikevî bedena wî. Gavî ku rih dikevî bedena wî dibe ya memûrê xwe da ya melekê xwe da dibe tama mirinê çiqa şedîd e dibe tama mirinê çiqa bi şîddet e dibe erê me xwendibû me xwendibû haye ama dibe ev ji xwendina me jî pir zêdetir e hoqqaskî musîbeteke û hoqqaskî sıkıntıyeke dûre dawa cehennemê dike cehennemê pê dide. حد خوا مسوده في شكلي جي تعبير تك دبيت وكا جو حيوانك جو تسري جينك ماشينك جو تبصاغي تعيار بك Belê. دبي هاو قاسي زور بو في شكلي تعبير تك مرني. İşte du ve gavê gu wê tamê hiz dike meraqa cehennemê dike cehennemê jî tê dibe feqat serê derziyê diçe ber devê derê cehennemê rica dike ji melaketê devê derê cehennemê re dibe agrê cehennemê vedike dibe feqat serê derziyekî vedike. Dibe çav jî tam olarak net kete ha hoqas piçûk bû hema dibe ew germbûna wê wî ciyê piçûk tewsa gavê gu tê û dibe ew dengê cehennemê nale nala cehennemê dibe ji dil ve diçe İdris aleyhisselam. Gavê radbe ser xwe dîsa dibe ev çi dehşet bû ya melekê xwe da dibe me xwendibû jî lê belê nizanibû hev qas giran e dibe dekam herne dibe derê cennetê jî gavê diçe dibe derê cennetê li nava cennetê dirêne pa cennet pir xweşik xuya dike dibe kat müsaade nakî gelo ez herme cennetê dibe ez bê izna xwe da nikarim. Xweda iznê didiye diçe gavê got diçe nava cennetê dibe fêkiye cennetê tam dike û ji ava cennetê dixwe. Ew kare derkeve dibe bi darê cennetê heş girtiye dibe berê xwe de melaketê xwe da dibe tik kesik bira min ji vir dernexe tik kesik bira min ji vir dernexe ez naxwazim ez ji vê derê derkevim. Ji nava van nîmeta kî kare derkeve dibe melaketê xwe da dibe heta xwe da iznê nede ez nikarim te li vê derê birê dihêlim na ya nebiyê xwe da xweda jî li wa dinhêre dibe dûre dibe Azraîl aleyhisselam re dibe daha ka hev qanî bikin dibe kî tu jê re bibêje çi sebebê tê wê derînî bira ew jî ji te re bêjî çi sebebê karî li wê derê bimînî dibe wêce İdris aleyhisselatu vesselam tê ziman dibêje ya melekê xwe da dibe ma xwe da negotiye her kesekê mutleqa wê tama mirinê tam bike
کەسێک بێ مرنج بێ دنیای ناچێ ئەز مرم شخۆێ تەتاما مرنێ نەدا من قی تەتاما مرنێ دا من دیسا خدای تعالی نابێ جەنەت جیەکی وسا خۆشکە ئێگو تاماوێ تام بکە ناخوازە شوێ دەرێ دەرکەبە ئەو ژی ئاەتا خۆدایە بجیتێنە ئەس ناخوازمش بێ دەرێ دەرکەبم بوی شەکلی بوان گوتنا بوان ئەتەدی نەبیە خۆدا بوو و ئینسانێکی پڕ ئەهلی علم بوو بوی علمێ خوێ گاوێگو تێنە زمان دبێژە ڕەبێ عالەمێ دبێ بەسە یا ئەزرایل دبێ شخوا مد ئەزەل دە تاین کردبوو مرنا ئیدریس بوی شەکلی بوو مێبوو هاتا جەنەتێ وێ دوێ دەرێ دەبما ئەو تاما گوتەداژی تاما مرنێ بوو کی وەرە جەنەتێ ناوەگەڕێ سادەجە پێخەمبەرێمە حەزرەتی محەممەد عەلەیهی سەلات وەسەلام گاوێگو چوویە میراجێ خۆستیە دیساوەرە ئەو ژیش بۆنی ئومەتا خۆ بەگەڕیایە گو قەنی شەفاعەتێ لوا بکە ئیشتە ئومەتای ژوێ دەرا خۆش مەحروم نەمینە بۆی ئومەت چی بکە بێ ناواوێ جەنەتێ ئیشتە ئیدریس عەلەیهی سەلام بوی شەکلی خۆشک بوو وی شەکلی دەلال بوو وی شەکلیژی بلند بوو و ڕەسوولێ خۆداژی گاوێ چوو بوو میراجێ ویلقەتا چارە ئاسومانە چارا دیت بوو حتا وێ ڕیوایەتێژی دەبێژێت بێسکەتمە خەتا چارە جەبرائیل عەلەیهی سەلات وەسەلام گوتیە تزانی ئەف کیە گوتیە ئەف ئیدریس عەلەیهی سەلامەژ ڕەسوولێ خۆدارە گوتیە ئیدریس عەلەیهی سەلام ژیش پێخەمبەر عەلەیهی سەلام رە گوتیە تبخێر هاتی ئەی برای ساڵح تبخێر هاتی ئەی برای دەلال بوی شەکلی ئەی پێخەمبەرێ دەلال بوی شەکری پێخەمبەرژی ویلوێ دەرێ دیتیە یعنی ڕیواچەوە گو هاتیە ڕیوایەتکردن گۆری ئاەتا قورئانێ دە ڕەبی عالەمێ مەرتەبەیە کا خۆشک و بلند نەسیبی وی کریە خۆدت عەلا بکە نەسیبێ مەژی دڕیاوا دەبدە مەشاندن ئینشەڵڵا ئامین ئینشەڵڵا خۆدا ژۆ ڕازی بە خوا مەسوودە گەرچێکدەن جانی براستي حياتا إدريس زح خوشة أغلب يجي أفيجو مثلا إسلام إنكار دكان تخازن جو هاني إنسانك يجو بتشكي كماشي كيلاد بينن بوكواي بري هاني زمانه بري تشتكي نزانن حياتا با بيخمبر زانبن أصلا ده زان بمجوج علم وجي وج إبادته وجي وج عبديتيه هر تشتي دجي أصلا ده هي إنسانه بيشي جي كي بيشيفان بون وهر دايم جي حتى رجع قيامته جي وبيشيفان بجمة تماما را كي خداي تعالى جبو ناولو مثلا أو مثال قرآني دانما يعني أبكرنا دنياي جي وخلاص بنا آخرت يجي سادة جب أمر نهي خدايا وهين كرنا خدايا خدا جو راضي بقى إيروجي وقتي ما تمام وإن شاء الله مي حبتيه كديجي بحياتها بيخبر نديه مي بر أكرانا رهبر تي في بن قالي تماشواني مي هجا إيروجي برنامج مداوي بو إن شاء الله مي حبتيه كديدي ساب هفدورة بن حتاني هنگا بمينن خير وخشي وسلامتي دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.